តែសម្រាប់កូនសិស្សដែលគាត់ទៅរៀនវគ្គដំបូងអីគាត់តែងច្រឡំគ្នារវាង A និងវេយ្យាករណ៍អេសបាទសួស្តីដល់អ្នកនេះខ្ញុំលើកយកវេយ្យាករណ៍ប្រៀបធៀបរវាង A និងអេសតើវាមានភាពខុសគ្នាឬក៏វាមានលក្ខណៈដូចគ្នាយ៉ាងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពីនិយមន័យរបស់វាមួយសិននិយាយយើងឲ្យនិយមន័យទៅលើ A សិនបាទ A យើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយទីតាំងឬក៏ទិសដៅបាទតើតើនឹងការប្រើប្រាស់បង្ហាញទីតាំងដែលនរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយស្ថិតនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយចំពោះថ្នាក់ពាក្យដែលប្រើជាមួយវេយ្យាករណ៍នេះវិញគឺយើងតែងតែមាន ita ឬក៏ opta នៅចុងក្រោយនៅចុងបញ្ចប់មានន័យថាយើងដាក់ a ហើយដាក់ ita ឬក៏ opta ដែលយើងបកថាមានឬក៏នៅមិនមានឬក៏មិននៅអញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ 책상이 교실에 있어요 បាទ 책상이 교실에 있어요 បាទ 책상이 បាទនៅតុណា e នោះប្រធានបាទ 교실에 있어요 នៅថ្នាក់រៀនបាទមានថាតុនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់អំពីទីតាំងមានរបស់នោះមួយនៅទីតាំងកន្លែងនោះមួយបាទមួយទៀតគឺបង្ហាញពីទិសដៅដែលយើងឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះថ្នាក់ពាក្យវិញយើងច្រើនតែឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃប្រយោគមាន khada oda ឬក៏ thanida ដែលដាក់យើងឃើញជាប្រចាំអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺគេហៅថាគេអក្សរកំឡះទីដែលយើងប្រើច្រើនឧទាហរណ៍ 저는 학교에 가요 ណា 저는 학교에 가요 ណាខ្ញុំទៅសាលារៀនណាខ្ញុំទៅសាលារៀនតែអញ្ចឹងសាលារៀននេះគឺជាទីតាំងដែលយើងឆ្ពោះទៅកាន់នេះគឺតកតងមួយ A ណាគេនឹងចូលមកដល់ A សវិញម្ដងប្រើជាមួយទីតាំងដែរប៉ុន្តែទីតាំងហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពកើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងតកតងការប្រើប្រាស់មើលបង្ហាញទីតាំងដែលមានសកម្មភាពណាមួយកើតឡើងបាទចំពោះថ្នាក់ពាក្យដែលប្រើជាមួយនឹងគេអាសព្ទនេះសំដៅប្រើជាមួយវេយ្យាករណ៍នេះគឺសំដៅទៅលើគេអាសព្ទសកម្មបាទដូចជារៀនបាទ kumpul ada mokta ញ៉ាំតែឧត្តងអាដាហាត់ប្រាណអ៊ីរ៉ាដាធ្វើការលក្ខណៈនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទសកម្មបាទចុះកិរិយាសព្ទសកម្មមានច្រើនណាស់មិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះខ្ញុំលក្ខណៈរៀបរាប់ទូទៅប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍저는 도서관에서 공부해요អញ្ចឹង 공부 វាជាសកម្មភាពមួយច្បាស់លាស់វាជាកិរិយាសព្ទសកម្មដែលយើងធ្វើឬក៏យើងប្រព្រឹត្តនៅទីតាំងមួយនោះបាទខ្ញុំរៀននៅបណ្ណាល័យរៀននៅបណ្ណាល័យមិនថារៀននៅបណ្ណាល័យរៀននៅផ្ទះរៀននៅសាលារៀននៅកន្លែងណាហាងកាហ្វេអីដែលរៀនណាទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង A សឧទាហរណ៍ទី2 다라시는 휴게실에서 신문을 읽습니다 បកថាលោកតារាអានកសែតនៅបន្ទប់សម្រាប់ស៊ីនមូនណាកសែតបាទអញ្ចឹងអានកសែតវាជាសកម្មភាពមួយជាក់លាក់ដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅទីតាំងមួយហ្នឹងបាទគឺបន្ទប់សម្រាប់ 휴게실 បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា A និង A សអ្នកនេះអាចស្វែងយល់បានច្បាស់បន្ថែមមួយកម្រិតទៀតតែបន្ទាប់ពីយើងរៀននៅថ្នាក់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលដល់អនុវត្តទៅលើលំហាត់ម្ដងមើលជ្រើសរើស A និង A សតាមប្រយោគណាដែលប្រើជាមួយ A ប្រយោគណាប្រើជាមួយ A សឧទាហរណ៍ទី1 티다 씨는 티다 씨는 회사 A에서 가요. 라는 그 막리는 마비용다. 회사 A에서 일해요. 라는 마비용티. Trước khi khơi lại điểm bộ dục hamuk cứ như một chọc chúng kia sắp ông là tỷ tờ dưỡng đấy chẳng hạn như private chúng nó A rồi sáu cứ A trong này mới tiết 회사 A에서 일해요. này 일해요 ní được 일해요 ní được chia sẻ một chuyện lệ vừa cả được from hồn và chẳng tí tăng lại cũng muốn tìm cho biết chúng nó A sáu và biểu tỷ 사라 씨는 어제 시장에서 과일을 샀어요. Và 시장 vị trí cái lại nhá, thì tôi một biết chúng ta tí cái lại nữa. Đây còn khối nữa là chả bảo đảm vị trí kể saoประเภท nào bằng tí, bắt mình scam tiếp rồi còn mình scam tiếp. Đó, chứng khoai ir 샀어요 mình đã tính lại chớ, chứng vị trí scam tiếp ở đấy, và chứng scam tiếp chứng ra ấy, 에서. 또 뛰어ទី3, rồi làm haiទី3. 나라 씨는 공원에서 있습니다. 공원에서 운동합니다. Chứ ví dụ tí muối thì tí muối cứ dương mà chọcជាមួយ 있습니다. chứ 있습니다 cứ việc tập không mình là 있습니다. bọn ta lục đá nớ 공원 nó xuân cho bạn 공원에서 운동합니다. chứ 운동하다 vì chưa kể sắp cảnh tên là 에서 4번 칸씨는 7시에 집에서 왔어요. 집에서 텔레비전을 봤어요. chứng anh ấy còn miễn phí nữa nè đây nhưng chạy chụp bị lại ở số mà trong này một ít thì mình chọn là kẻ sắp bằng bát tí và soi ở một mà chắc như đáp trên lục khán bàn một tiết mong đặc biệt chip ở sau television nước phạt soi chứng bơ tu là chia scan phim chạy lên chắc như đáp sau bát tí pram 수진 씨는 휴게실에서 있어요. 휴게실에서 쉬어요. copy đấy chạy chụp gì mà ở số 9 휴게실បន្ទប់សម្រាប់ណាជាទីហោមនឹងក៏មានដែរបន្ទប់សម្រាប់ A អ៊ីសអ៊ីសយបាទអ៊ីសយដោយខាងលើហ្នឹងតែគេប្រើជាមួយហ្នឹង
A một liền đấy một Israel ra một A chú cái xí A số xí oil và chân xí oil có chia scam kia mua chợ lệ này chia kia sập scam đây sầm rạc bảo là sầm rạc người ta sầm rạc ở miền tròn này đó nè và chân những job cho mình được A số và chân sẽ không thao đồng hạt ấyคือจุ่มnuôi nhỏ nhỏ nhé đây mình toàn xoay vô cho bác được coi tay để vô cho lắm rồi việc nâng số hay cho phụ số vì miền ca pra pra cho ra cái lẽ tiệt và sân này đó khơi miền tì cái lại nó cho một số còn tay phải cho một bịa một bịa ấy nữa anh nói biết pra nó có lẽ khác xì đôi khi họ cho nên Cambodia số và sân bị đặt khi một bịa thì cảm chỉ chân số vậy nhé từ mình nó không cho nên để trong công việc tệ vì từ chia số để bằng hai bị phốt được có còn không lẽ khác xì thì và ở cuốn đó nhé miền trung lấy thì không ăn su bàn làm sao bị đó